Oboroso bw'umugusi. Mwanchomo rigereria Bwensoko TV na gukwandire andonsi asore nugusaba kwanenga gwatwarire ritukorigia ritukeriga ri Ijumaa ubutkuba gatano na gatatu asomuti nyugo gatano mwaka bw'ikiri bubere 25 ne monchenkuru kwa Clinton Ndigi aseri bagari timu ngima egonkonya kuru ase studio ya kabere guchikoene kia mariogi ne chibiche na chiko gochera senchirengia twagosabira karanso ikobena intukurubono Wiko mweri, nyarobe go mwancho murigeria mesema ya Bwensoko enza emo utkubwarero na boko ya bwati wetera se mitandao itekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV osase mitandao ya nebu na Clinton Ndigi tora nyora senchira yobo ikiranu ayigane gatia to kwariga ndati utkubwarero Atingo saba bankonya nyego konyora gento kene kirande gaki bankonya nina kwabuta nakorire chikondo mono gaki Mateo Morko bw'eskuri ya sekondari ya Nyakiore nyagosira Maxwell Makori yasabire gusiro eri bamwenye Mathare, Kisii, Migori, Garissa, or any part of this country deserves the same opportunity to succeed. Aborko barueta ase chiamato cyo konyora gwense konyora bokonyi wa masoma bosa ne skule ya mekura amaigerio yobo bwenya Tumekubaliana hiyo huduma center miezi 3 iwe huduma center imekamilika, nilete wafanyikazi. Mambo yenu ya kutafuta huduma ya serikali yote mtapata hapa mkiwa Doldol. Abaigo Homorai Bwense William Ruto ni gaene kiretaria magendra se county ya Laikipia hasa gendrire kwegere mirubirio ya serikali. Karibu sana mwancho murigeria bono butkobwara tuguchakana robotiro kubwatia maiga iyo morokiwa w'eskuru ya sekondari ya Nyakiore ase klasi 12 Maxwell Makori osiro bogima bwaye gwetera oboroire bwa meningitis nigo bono ya matiaye kurwa se kenyoro kia gesore kegotoka se bunge ya West Mugirango e county ya Nyamira yasabire habarai na boigo abananchi bari no moyo wancha kwene kya bunangwe soke bari na gusira ya materi atigaire nigo bone ya materi yasabire umujumbe bwenseme yo mushimwa Steve Mogaka kwene kya bunango baikerange na kubakonya hemeroberio herinya gusira habwati kwene kya ngosira ya materi muri kito Steven Nyariki agotumanyia senchero yo boikerano Akingo saba bankonya nyego konyora gento kene kirande gaki bankonya nina kwabuta nakorire chikondo mono gaki Oborro bonene nigo bobwatetense ase kenyoro kya gesore ase bunge ya West Mugirango ya Nyamira mega yo morokiwa bw'eskuru ya Nyakiore secondary we class ya form 4B sirio bogima bwaye gwetera oborwere bwa meningitis ekere harwete korwa ase eskuru we kagosira ase nyagitari ya Nyamira korengana na ngina rispa ke mto nigarere oborro bonene familia yu yabereke wetera maiga yo morokiwa hoyu rengeri sori ya family gosirio bogima bwaye Jasambari tangoro kurispa ke mto nka mugaka musoni kuomanga anoka onsa kapisa ngobere ngambi yamana soko totalira somuchiyo ito mwana yone tarware tikende gikatorate mwana wane gacha gitenga no muto mwana utokamwira nyamusi akabitu kisindanye matukatatu senjiti yara tokamuye kuchikonge nainde akabero no abetire kisindanye wiki ngima akakora ngachinga moreta mwana uyo pakate tokakarana ngoibure buya kagogo kimambi yayo mwana uyo akababuna akarosa akatika gukwana katoko muya nyagitari kabekerwa amazi akabekerwa mario lakini nendo koranga na baba arocinga tabwa tayo umwana agasira igarinde Maria Sanjara Musoni wamanga kene ke yonda pon mwana wa wariti ebi ko nyorante yonsi bikira
nonya nigo ya mateye iga yuere no botako bonene igo yesokirie na gusaba umujumbe w'ebunge ya West Mugrango Mosque Stephen Mugaka ababikire stima nabo igo kwene kingango sirare wakanera abana bande bari batiwa mahega iryo kuimukya efamily yobosio Mbwato muchando na gitesa gumweno ya nabare konte ngakukole sukuru onkonya agante ibna gukole sukuru elipuya yentangani gakombekere stima kwaza ebintu bino nabange tomuchiyo yante tinga gakimama tigana aratema nkororande nana kingo kora turamenye na intubuya che asobo konyi wumuchiyo muchiyo buna moroche murire tubunore no nesi material yeto yisabete moroche buna merande lierega korengana no mwarimu munene w'eskuru ya Nyakiore Secondary Chief Principal Charles Omosa niga atebirenga chimbwa cyo mwana Maxwell Makoni nigo cyarenge chingia ande niga rengo mo Kristo egende skuru yerege tambukiro nigo cyagotenera amatangonsi Principal Charles Omosa Nyakiore High School omwana Maxwell form 4B igotonyoreta mangana ya ewiki ya eta aramis ngo mwana osirire so bereke sore igende kare tariberera ri komsana ase school umwana oyo no mwana orege disciplined. He was very active in scouts na rega active was pathfinder amangane kenyasai na barenge mutwe na nde juice na batisa wana last term around 70. He was one of them. This school we took up the pardon mortuary expenses we shall cater yango mwana waja kubeke runinje korwa asi kuborio mobere ntwe na all other expenses we shall foot the bill. So a family we have taken up the pardon pako mwana moyogoyo eri nige ya mateye irana irimbia mono asoboteneri bw'eskuru ya Nyakiore abayigoboteneri bw'ekanisa ESDA gwetera Nyamira conference aso wanjira gochekorwa egeti ase barache kweneri omoro kiwoyu ritukoria Jumatano ngoira ndi Chief Principal akimbu yamono akitigase seneri gune staff ya AOCP ombo wore iri gaki onkonyire pina ari goche konyara tigaje samu seseni nande gaki momote imbu yamono nande to wakire conference to biamone gato bali geteri rube when I called they have confirmed that they have given us the venue. Stephen Nyarikembone Ensoko TV county ya Nyamira. Demano morikito Stephen Nyarikino roboti ruwa senchera yobo ikirano toko skabosia so roboti no mwanchu morigeria ya matemo kurwase ekenyorokia monga nyamaye bunge West Mugirango county ya Nyamira nigere birero hasekeria yasinyire kuroberia matanga yo komwene mwana bo Joshua Makori uyo rubi myaka 33 uyo abakago siro bogima bwaye chinga kyagendrete konyorobo bwenia asenya gitari nene ya Nyamira ase amateyo heganetie obokonyi bw'ekibesa shilingi kiribu 50 gokiania rideni ase enyagitari eyo nigo bono abana inchi bechinseme ekyo kyamonga banyariko babagusaba umugavana bwe county yo Amos Nyaribo mujumbe bw'enseme yo Mheshimiwa Stephen Mugaka omu MCA Chris Osiemo bwe ward ya Nyamayane gatia baribande abange konyara ko babagwesonania na kubabwatesia ko bobokonyo bu erinde bachikwenekia kurobirio murobirio bwa matanga Dia nancun titu mengari. Mujubu no lega na bakong bro. Kuruno mungkin na siete ko jago cina ko to bakong. Ini na abarangan ako jaban sira. Berarti ni punya. Bawa na bakong buat na bro kan. Jangan no mungkin na siete. Kuli mi aku minat. Ko to bakong mana suku na. Na minto ko jaban sira. Kuitra bakong. Nancun. Oyo Chokorone ne kiombe kia monga kia gachire kabana kwa maana bari korara isko enyombe ibona bali nyomba mba bwate yarenge yo bunyasi litangani kero mungu na bwo mwako yakoenyo tukararana ekiombe kyo kare to bakon kamwa gachire nyomba na abana bakomenyeime umugaka nere bono menyete imena abana baye na abana babaye oyo nyagosira mba bete bagosira kunyagosira ekemira nkere kyaba gusiba karata baka muratandi muino botuko lyanyorwa bakagenda ko ikaransa kusabira amakweri yasire
ekera bangina abuna wabarare to baka mambia bambi bagacha baka korera yana ngino umurugi boyo mbaje ta bakakobo mwana oyibaka kera bamuikiaiga baka tukarana ngaki ebire amangana yo konyogosira sirigu abana baye nyasaye tiga akorega ntoki bie binte bietare etanche ni kerumegeke osepita ntenkeje no mwama tupenkeyende umugako yubunare gakorana abana baje nyumba abamurana abaiseke enyumba tabwati ya gotire yarengo entangane yagwete ekyombe gakaroge kamwagachire nyombe nonye necho tabwati aguchia saba amate bamwabo bono gakiminto natwale ko sabana gakimo wasaba konyu wena so gwanja abantu bari bari ororo bamokonye bamwagachire nyumba atige kurara n'abana baje nyumba geko gara abana baje babera abantu abanene igo twale ko saba gakyo bakonyi Steve tokonye babakya mosi yabo kemoni acha basimu umwesi gakimo konyo mucyoyo bagose no gororoke naro cyo kurukwegezako amangana arabo kongbora somo cyoyo epiri omwana oyo iganyole tuncheraga chandegete well wishes bakamwira kabukatete kurukabukatete tukamo transfer wotanyamira asinyamira amenya matuka about 15 tobwate biri at 38000 asamandra cia karato ruset cia cia moja le jitutarake sawo tumanyirenga chekire so in brief omochioyo no bwate mechano mwako oyo gochakire ndagera kolia gochakira abana bwate bakarasa bamate bataraikaga togosaba wishes anya mwana gotokonya abana bari barang are baikega iga omoskenya riba tokonya kugwefu epiri eyo elinde tokonya mwako oyo wetani asonsi mwako ni gakorara na abana bae ni kebusikia bagusi telins masikani maya ekere mokorara na abana abanyaruka ase nyumba ya mkonye nyumbi na bata bakom ko bwate na banene ndi kwenyara ale ndi na abana bale bonsi ba mano sirete bale nga abana sita bale sita no ibano limoje sita bale amuraba batatu kinyaruka isatu Tusikawase mwancho murigarire mugavana bwe county ya Kisii Mheshimiwa Paul Simbarati nigo araire gati ya baraikuru asorongoro wikirana senka yo musenata bwe county ya Kisii Richard Onyonka kurwa engora maiga yo kumusiria mama mwabo mungina Teresia Nyaboke Muskiarati nigo airiri bagerio na kurwa engora yaye ya bene gochia se amate na bwe gwakira mbuya mone gati ya barai bali banyara ko bakomokonya gwikirania esabari Senator Pole to your family, your brothers and sisters, and the entire community that we have lost more than I want to from the all the time, wanting to meet me, even when she was in the US. Therefore, when she was sick, there is a time that we went to see her with the senator. We've come over to give our condolences. Hopefully that we have a lengthy discussion outside here and then that interaction can be done. With me, of course, I've come with my deputy, with my party chair, Mama Gladys, who is also leaving shortly. I'm going to ask my chair just to say a word as we're going to talk outside there. Thank you very much. Asante sana. Kwa ndugu yangu Senator Onyonka ambaye tumekuwa na mwendo mrefu na yeye hapa kwa siasa. Ndugu yangu ambaye pia ni deputy party leader wangu, Governor Simbarati, na viongozi wote wa Kisii County na waombolezaji wenzangu, tumekuja kusema pole kwa kumpoteza mama. Kumpoteza mama, I've lost both my parents over time. When you lose your father and your mother is there, you always feel like you have a fallback. When you lose your mother, it's like all is lost. And it doesn't matter at what point it happens. Because there is a place in our hearts that relies on your mother. So, pole sana for your loss. Tumesema pole sana, tumekuja kusimama pamoja.
So this is really our visit here this morning. So on my own behalf, on behalf of my family, on behalf of the people of Homa Bay, on behalf of the ODM party, to which you belong, tumesema pole sana. So that is why tunaweza tofautiana kisiasa, mawazo, lakini urafiki inazidi. And that's why we are here. Asante sana ndugu yangu Simba kwa kunialika pia tukuje pamoja. So thank you very much. I think many things tutasema pale nje, kwa sasa ni pole sana. Asante. Mwanchomo rigereria bunoto ika homwerio asense megentangani mesema yakurwa ensoko ensa emo toskare tukuru mutimo komo kega se studio ya kabere koronanda se kagitari getambe togentra go sangamange. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya televisheni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabia maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwigira lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyale koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. ase miziki yabagaka elia bantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba naboigo ntu kwiba basai aba bakulwa jijenzi emiziki ekogenda bwange bwate chia talaku
Le général Dangote. Anachukua, anaweka. Oye Mose Kunambi, Ricardo Momo, oye Mama Dangote. Netaliane Edwin Nyang'au, Edwin Mwana Mboka, Nzube ya Bololo. Tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 Wika Ensa AM. Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayebune motitirira bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ageteseni kia Ogien Soko TV. Bona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko olyo Jumamosi igochakera egetone gikinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omuroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu sana mancho murigeria sense mega ya kabere besema yakurwa ensoko ensa emo bimona soko yandrago sangana into na bono toguska bosia sorobo turukubwatia Muragwensi ya Kenya William Ruto Hassan Tundende nigobona gendreire no murubirio bobo chanu aigereiro murubirio bobo chanu osha uyu atebire nigore umuyamono korengana noria omukoro NHIF asetare aya magendrime county ya Laikipia nigo aereire bune serikali yae ni chigo ikirania chira cha chance. Vile vile mimi naelewa watu wa Laikipia hata watu wa Doldol. Huyu mjumbe wenu aliniambia mkitaka ID munaenda na nyuki. Mkitaka sijui kipande munaenda na nyuki. Mkitaka birth certificate munaenda na nyuki. Sasa leo mimi nimekuja kuanzisha Huduma Center hapa. Na hiyo Huduma Center nimekubaliana hiyo Huduma Center miezi 3 iwe Huduma Center imekamilika, nilete wafanyikazi, mambo yenu ya ID, mambo yenu ya kutafuta kitambulisho, mambo yenu ya kutafuta birth certificate, mambo yenu ya kutafuta huduma ya serikali, yote mtapata hapa mkiwa Doldol. Mimi nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba ile miradi yote ya serikali, hasa ile mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi. Mimi wakati niliomba kura nilisema nitabadilisha mfumo wa mambo ya afya. Hatutaki mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo bima ya afya ya SHA, tumesema kila mwananchi ajiandikishe ndani ya SHA. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Laikipia. Laikipia hoye! Sikizeni, nyinyi watu wa Laikipia mumefanya kazi mzuri kwa mambo ya matibabu. Leo nikiongea na nyinyi hapa, 60% ya watu wa Laikipia tayari wamejisajili ndani ya SHA. Watu 1,300 na karibu 70 wamejisajili ndani ya SHA. Kwa watu 1,518. So 60% of the people of Laikipia today are registered. Ile pesa tumelipa kama serikali kwa matibabu katika mahospitali zenu ni shilingi bilioni 1.8. 1.8 billion shillings has been spent in Laikipia County kulipia wale wameenda hospitali, wale wamekaa kwa wale wamekuwa admitted. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu wananchi wa hapa, nataka kila mtu ajiandikishe kwa SHA ndio tuweze kuwa na data ya kupanga mambo yenu. Madaktari tujue ni wangapi, dawa tujue ni kiasi gani, ile equipment ambayo inahitajika tuwaletee, ndio mambo ya afya isiwe tena starehe ya matajiri, wale wako na pesa, wale wako na kazi. Tunataka afya iwe ni haki ya
Mwanchomo rigereria tutegeretase omoyogo yoyo mokonyi bumurai wense Professor Kithure Kindiki nigo bono harokandire ko mochense merio kwameria serikali ase okwameria serikali ase merobirio ya magendro no bokorero bia asasa bire abarai bari bachorere barabisi kubwata sio murai wense konekia wananchi mbachikanyora magendro. Iko watu wanazurura hapa wakisema ya kwamba watu ya Laikipia ati amuhitaji mambo ya barabara, amuhitaji mambo ya stima, amuhitaji maji, ati munataka ile na siasa. Ni maendeleo ama ni siasa? Ni kelele ama ni siasa? Ni matusi ama ni maendeleo? Kwa hivyo rais Ruto aendelee. Munasema rais ni fire. Rais ni fire. Wacha nione tu term ya William Ruto, tu term ya William Ruto. Tukoska bose mwancho murigeria basae haubara babwata ni bikyama kya ODM niko bono bae sokire gukwandira igoro yokuburwa usiyokubora kumurai wikyama kyo Dr. Oburu Oginga hasebagikire siasa nyingi yabekirwe asokubora kwae ukwana korwa se nyumba ya chungwa niko bono abasabo baereire ekiringa gikyama asebono batebire no gotinya ekya emeroberio eregendra tene yo gotinya ekyama kyo. The Orange Democratic Movement is the only party that has shaped Kenyan politics. Na siogopi kusema hivyo. Kuna wabunge ambao wameandikwa kazi na chama cha ODM. Watu ambao hawangeuzwa Nairobi waliuzwa tu kwa sababu ya chama. Saizi wameamua kukejeli chama. Kama chama, sisi kama vijana tumesema kwa sababu wameamua hawataheshimu chama, sisi pia hatutawaheshimu. Any nominated member wa chama mwenye anacheza na hiyo nomination ichukuliwe, ipatiwe hawa vijana. Nomination zote sasa ziende hawa vijana kwa sababu inakaa the people who are there are taking it for granted. Fellow young people of the Orange Democratic Movement, wakati ni wetu. Tafadhali tusimame katika uchaguzi mkuu ujao. Next year, tumetosha kuwa ma-MCA, tumetosha kuwa ma-MP, tumetosha kuwa ma-senator, tumetosha kuwa ma-women rep. Let us organize and ensure we take power. Hii time ya kuogopa na imeisha. Kama chama, we will not work with those tribalists. Na tumesikia watu wengine, sijuzi walikuwa naita party leader wetu mediocre. Si wamejitangaza huko wamesema hao ndio party leader. Na mbona sasa hivi wanaulizia party leader wetu? Watu wachie Daktari Oburu. We know that Daktari is well. We've spoken with him this morning. We know that he has the best interest for us. Waende, wakae na walinde party leader wao. Sisi tutalinda party leader wetu. The constant attacks on the person of someone of our national chairperson, Madam Gladys Wanga, must stop forthwith. The constant attack by tribalists like Rigathi Gachagua on the person of Junet Mohammed or Simba Arati, they must stop. Sisi kama wanachungwa, we have said now, we are taking this party forward. Nairobi ndio tumeanza kwa sababu sisi kama vijana ndio kitovu cha chama, ndio uti wa mgongo wa chama. Tumeanzia Nairobi and we will traverse the entire country with the message of strengthening the party of ODM. Na tusiogope vijana. Towards the end of the year, si hapa kumetosha kukuwa na SG? Si hapa kumetosha kuwa na officials wa chama? But sasa sisi tunasema we have to take charge. In 2027 we will either form the government or be in the coalition that will form the government. ODM. ODM. Ukabila tunakataa, siasa ya chuki tunakataa, siasa ya shareholding tunakataa, na we will not have negotiations with the animal, the political animal that is calling itself the United Opposition. Kama wanataka wakuje au ndio wa negotiate na sisi, hatuendi huko. Na hatuogopi kusema hatutaenda huko. Tutafanya kazi kama ODM na to ensure kwamba we continue to deliver to our people. Tukoska bose mwancho murigeria aborokigwa bokonyora wainse abo bakorete kirasi 12 bose form 4 batanyarite kwegendere ne chisemi cyabo bosasa masomo kubwatikana no kubura we school fees nigo bono bare nikibako gokera maega ye school heyemo ekurwa obwegeria abo bobwenia ya Macmillan Training Medical College ochake murobirio buku basira aborokigwa abo bose scholarship ochase aborokigwa abari inse murobirio wa afya bora scholarship program uyorache gusira aborokigwa abanyaruka abo bagosomera obunyagitari hase umurobirio o Women in Tech Empowering Program gusira basubatire myaka 15 wikemerongene abo barache gosomera amangana ekerero ingane iyo nigo yariganirwa nabarayi kurwase college iyo aigase omucho Nairobi asebatebire nigo baimukire gatambo kerekyo kwenekia aborokigwa bari bakurwase chiamate cyo konyora wense konyora bara masomo.
the Afya Bora Scholarship Program, a transformative initiative aimed at empowering the next generation of healthcare professionals through full and partial sponsorship opportunities for deserving students pursuing accredited medical and healthcare training, and the Women in Tech Empowerment Program, a fully sponsored initiative for women aged 18 to 40 years in partnership with NEA Innovation and Technology Training College, aimed at bridging the digital divide and increasing women participation in technology, innovation, and the future economy. This designed to give young Kenyans access to opportunities that many thought were beyond their reach. We believe that talent should never be buried because of poverty. We believe that students from Kibra, Turkana, Mathare, Kisii, Migori, Garissa, or any part of this country deserves the same opportunity to succeed. And we believe that education must now become practical, employable, innovative, and transformative. Ladies and gentlemen, these initiatives are fully aligned with the Kenya Kwanza administration's bottom-up economic transformation agenda and are implemented within the framework of accredited TVET education under TVETA and CDAC standards. This ensures that our students receive quality, competency-based, practical, and nationally recognized training that responds directly to Kenya's workforce needs. Mwancho murigaria abono to iko mweri osoko kumanyaria ene kiwe asiri tukeriga nugosaba kwanenga gwesemire na kwimanya aya korekandre memona sabari kibaito ba mangana na yembo yamona soko sangana into ikachinga kichiga che nkoro kwa Clinton Ondigi asiri bagari timu ingi mayankonya kwene kia murigine chipi changu chara century rengi ya kurwa studio ya kabere to kugandro tware oborigerio buya gikoraga chinsa isato ande tomera na sembeo che nkoro kwa Clinton Ondigi.